laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. lakum dunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa taqwa. واعلموا عباد الله أن العقيدة الصحيحة السليمة القويمة هي التي بعث الله تعالى بها الرسل جميعا، والتي بلغها الرسل صلوات الله عليهم إلى الناس في أي مكان وزمان، وهي الذي ارتضاها الله تعالى لخلقه جميعا، وهي عقيدة واحدة لا تتعدد ولا تتجزأ، لأن لها منزلة من عند العليم الخبير. ولو تعددت الرسل واختلف زمانهم ومكانهم إلا أن العقيدة واحدة لا تتغير ولا تتبدل. قال الله تعالى في محكم تنزيله: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، التي تكفل الله هدايتها وحمايتها إلى يوم الدين. وما هذه الطائفة وما هي خصائصها وميزاتها؟ عباد الله، العقيدة هو الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. هذا هو العقيدة لغة. أما اصطلاحا هو إيمان الجازم الذي لا يتطرق شك لدى معتقده. والإيمان المقصود هنا هو الإيمان بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة، وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب. يتي الله سبحانه وتعالى الله وقدو مفت محمد صلى الله عليه وسلم برد مؤيد مفت يلتنا ديم بين بشرط سبدرني كبيجي تت الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله سنيدون وديدون مفت برد مؤجد مفت ماجد فو إلى النبي آدم عليه السلام ها عيسى عليه السلام moftan maji ɗuɗuɗi jamaji ɗuɗuɗi feƴƴino e nde hakkundere ɗo e oɗo domunne. kono mofte nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam jaɓuɓe nelal makko ngal gomɗinimo iwtiri ɓaawo makko hiɓe ɓuri moƴƴude dendagal moftanmaji feƴƴuɗi ɗin. ɗum ɗo yoni en ɓural wonande kala neɗɗo ɗaɓɓituɗo e ko ɓe wonno kon e mum o woni e mum. ɗen juula e oɗo nelaɗo tedduɗo ɓurɗo moƴƴude dendagal ɓiɓɓe adama ɓen. on nelaɗo makuɗo e makko tedduɗo andede kala wuruɗo e mum ɓawo nde min Muhammadu mi feƴƴi arma o yi'a lurral ɗuɗugal, ɓeeɗano wiya ɗumɗa, ɓeeɗano wiya ɗumɗa, ɓeeɗano jogiti ɗumɗa, ɓeeɗano jogiti ɗumɗa. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki kala mo ɗum tawi fa aleykum bi sunnati, ara mi yamiri on, mi fawi on yo jogite sunna an on komi wonno e mum kon, wa sunnati lkhulafai rrachidin almahdiyin, e sunna lontiɓe fewɓe fewnoɓe ɓen. ɗum ko aboubacry wa umara wa uthmana wa ali radiallahu anhum ajmain. yo allah o ɓeydo nelaɗo e sahaba en kisiye kamɓe e kala ñentinɗoɓe ha allahu tabaraka wa taala arona leydi makko nden. so ɗum feƴƴi musidɓe julɓe nene gotoɓe, miɗo wasiyo hoore an, wasiyo on hulde allahu tabaraka wa taala. haray ande
nde ɗo finde sellunde finde feewunde nden ko nden finde allahu tabaraka wa taala nuliri nulaaɓe ɓen ɓe fof ko fii haa yimɓe ɓen heɓa ko ɓe fiɓa hakkunde maɓɓe allahu subhanahu wa taala ɓe hisa ka aduna ɗo ɓe hisoya yawma alqiyama nelaaɓe ɓen kadi ko ɗum ɓe yottini e mofte maɓɓe ɗen e kala jamanu arngu annabajo arɗo ɗon on ko yottinta ko nelal ngal allah neliri mo ngal faada yimɓe makko ɓen yo allah juulo e ɓe nelaaɓe o hisina ɓe hisinde haray musidɓe julɓe nde ɗo finde sellunde ko nde ɗo allahu tabaraka wa taala welana jiyaɓe makko ɓen fii yo ɓe rewirmo kanko subhanahu wa taala finde nden ko nde wootere nde wonata ɗiɗi nde wonata tati nde feccotako ko feccere wootere ko wiyete kon al aqidatu sahiha haray noon nde ɗo finde ene mari martaba molanaɗo ka allahu subhanahu wa taala hay si tawi nulaaɓe ɓen ɓe ɗuuɗi zamanuji maɓɓe ɗin serti leyɗe maɓɓe ɗen serti ɗenɗe maɓɓe ɗen serti kulerji maɓɓe ɗin serti kono finde nde ɓe addi nden ko wootere nde wattitaka nde wayritaka ko wootere allahu seni ɗon o wi o nulno e madiyana yanko ɓen yimɓe annabi Shuaybu ɓen alayhisalam o nulno e maɓɓe annabajo no wiye Shuaybu ɓaawo nde o ari o wi kono yo yimɓe rewe allahu tabaraka wa taala alana o reweteɗo goɗɗo goo mo hina allah haray ko ɗum ɗo nulaaɓe ɓen fop yeeti ɓe nulaaɓen e mum yimɓe maɓɓe ɓen na annabi Shuaybu tun ila e nuhu aɗaɗo nuleede on ha muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓeeɗo fof ɓe wiya yimɓe maɓɓe ɓen ubudullah ma lakum min ilahin gayru rewe allahu on mara reweteɗo goɗɗo goo tawa dewal ngal nafay ronkude rewde o lorray si wona allahu tabaraka wa taala haray ko ɗum ɗon shi'aru maɓɓe on ɓe fof haray noon nde ɗo finde nde allah tabaraka wa taala nuliri ɓe nulaaɓe ɓen kadi yottini nde faade yimɓe ɓen heɓuɓe aljanna ɓen fuu ko ɓe heɓiri aljanna ko sabu nde finde woopuɓe aljanna on fof ko sabu woopugol ɓe nde ɗo finde ko nde ɗo woni finde wiyeteɓe ahli sunnati wal jamaa ɓen ko nde ɗo finde woni finde fedde daɗore nden ko nde finde ɗo woni finde fedde walletende nden ko nde fedde ɗo allahu tabaraka wa taala ƴettani garanti wonde o fewnayɓe o hiwayɓe o renayɓe e kala gaño maɓɓe kala falanaɗo ɓe bone allah tabaraka wa taala ƴetti engagement wonde o hiway nde ɗo fedde kala taw ɓe heeɓi nden finde ɗon kaɓe woni wo e nde ɓe woni wo e no ɓe woniri o so tawi tum ɓe jogitike nden finde ɗon nde allah ɗo welana jiyaɓe makko ɓen nde o neliri nelaɓe makko ɓen nde nelaɓe ɓe yottini nden faade yimɓe ɓen kala jogitiɓe nden finde ɗon allah wi ko nden fedde ɗon woni daɗore nden ko nden allah ƴettani garanti hiwgol nde e fewnugol nde e dandugol nde musibaji aduna ɗin e musibaji lahira ɗin ko nden fedde ɗon kadi allah ƴettani garanti natoygol aljanna e daɗugol yiite yo allah tabaraka wa taala arsu ko en firɓugol nden finde haray noon nde fedde no mari ko nde hertori ko nde andira tawata nde jaɓata si wona ɗum ɗon nde fedde no mari ɓure nde tawata nde ɓurɗiri mo tawata jogaki nden finde ɗon ray ko adi en jantade sifaji maɓɓe ɗin e ko ɓe hertori kon no laaɓa ha ka andinen ko honno wiyete aqida ko honno wiyete finde si ɗum wowlama ka ɗengal arabuɓe ɓen nde tawno diina men l'islamu kan ko jippina ko e haala arabu kan si arabujo wi al aqida haray ko ɓe faandi ko ñawore koko woni e nder ɓernde ko tawata jaɓata sikkitagol ka jogitiɗo ɗum on ko ɗum wiyete aqidatu al aqidatu ka haala arabuɓe ɓen amma si tawi ko aqida on ka shar'an ka ɗengal sariya on ko imanu fellitaɗo fiɓaɗo ka nder ɓernde jiyaɗo tawa jiyaɗo fiɓuɗo nden finde ɗon on
o jaɓata sikke sakka ƴawa ɓernde nden tawa himo hooli himo yanana ko o waɗata kon eno woni waɗirde noon himo fellite nele ko ni Allah yamiri lutta si Allah jaɓanaymo ɗum ɗo wiyete aqidatu al aqidatu shar'an aray noon ko faanda on iman ngal gomɗinal ko gomɗingol Allahu tabaraka wa taala hino wooda gomɗina ko kanko tagi kala ko taga kon gomɗina ko kanko jeyi gooto kafa e makko ka jeygol ɗum ɗo fayda tagore nden fof si wona seeɗaɓe no jaɓi ɗum ɗo jaɓa e nele ko Allah tun kadi hande e dewal waɗantake dewal si wona kanko ko ɗo yimɓe ɓen sali ko ɗo lurral ngal ari hakkude annabaɓe ɓen e yimɓe ɓe ɓe nelanoɓe faade e mum ɗum ɗa fof ɓe jaɓuno ko Allah tagi kanko jeyi kanko wurnata kanko waɗata ɓe jaɓi ɗum Allah tabaraka wa taala no yetti ɗum ko alqouranul karim wonde hi si Allah ndike ɓe hombo tagi leydi e kammu la yaqulunna Allah kono yoɓe jaɓu wonde awa ko Allah tun rewete ko kanko tun yondinorte ka dewal ko ɗum ɗo wonno ɓe jaɓano haray noon koyo jiyaɗon jaɓu o hoolo wono jaɓiri noon ko Allah tun tagi kanko tun jeyi kanko tun wurnata wara koyo jaɓiri noon kadi dewal ngal ko kanko tun waɗante beleɗe goɗɗo nadata toon beleɗe ma an nadata toon faale ma nadata toon bal dewal ngal kono Allah reweteɗo yiɗiri noon ɗum wona goo on tigi o gomɗina kala ko tawata no waɗɗani o Allahu ɗo immorde e giggol yiɗugol mo e hoolorgol mo e wakkilorgol mo e hulugol mo e tuubugo rutto ka makko e yankinanagol mo e hollugol mo maccinɗinanagol mo maccinɗinande sellude nden ɗum ɗo fof ko waɗɗani ɗum Allahu tabaraka wa taala sa jaɓi ko reweteɗo a jaɓay waɗande mo ɗiɗo fof on tigi gomɗina malaikaɓe Allah ɓen hiɓe wooda haysi o yirali ɓe gita makko ɗen no won e maɓɓe wonɓe kasama ɓe jippotako ka leydi ga hiɓe rewa Allah tun ɓe yeddatamo no e maɓɓe jippinaɓe ka leydi ga hino halfina golleji hayso tawi woni jommu yiyali ɓe o hoolo ngun tagu wiyetego malaika ene wooda tagaɓe annora na e loope ɓe taga wona e yiite bal ko ɓe taga ko e lumiére ko e ndeygu ɓe ñamata ɓe yarata haaju maɓɓe wo ko e dewal ko ɗum ɓe tagira on tigi hooloɓen hino wooda o gomɗina defte Allah ɗen ɗe Allah jippini ɗen e nelaɓe makko ɓen ɗe o jantani en ɗe o jantanaki en on tigi hooloɗe fof ko Allah ɗewri ala sabilil ijmal o gomɗina alqouranare jippinade e makko nden ala sabili tafsil ñawoje mayre on yamiroje ɗen haɗoje ɗen taw on tigi no jaɓi yuminul kitaba kullah o gomɗina deftere nden nde fof tawa ayeje goo janggatake ɗo inna o jaɓi ayeje goo jangguireɗa inna ɗo tigi tigi min mi hewtali ɗon ma leydi men ndin feppodira e ɗum ma zamanu men gon feppodira ɗum bal ko yo jaɓu ñawoje arde ka alqurana ɗen ɗe fof ko yamira ko o waɗa ko haɗa kon o acca ɗum woni gomɗingol alqouranare nden o gomɗina nulaɓe Allah ɓen ɓe Allah nuli ɓen arano e maɓɓe on ko Nuh alayhi salam oɗo ɓuuri neɓudude yimɓe makko ɓen duuɓi 950 himo noddude yimɓe makko ɓen e diina jaɓali e maɓɓe si wona qilla si wona seeɗaɓe ko ɗum waɗi nde o taƴino o wi Allah mi noddiɓe yimɓe an jemma mi noddiɓe ñalorma mi suuɗi noddanu ɗum mi feññini ala ko mi waɗali ɓayɓe jaɓali rabbi la tadar alal ardi min alkafirina dayyara Allah wata accu ka leydi ɗo jindo o halko fof Allah jaɓanimo duwa o halki fof si wona gonɗinnoɓe wonduɓe e makko ɓen ka nder laana ko arano maɓɓe on ni o hoolo arɓe ɓawɗon ɓen fof ha hewti muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o hooloɓe ko nulaɓe ɓe Allah nuli wona kamɓe fefindani hoore maɓɓe nelal ngal ko Allah nuli ɓe o hooliɓe o jonniɓe nde hunde kaŋŋere ɗo ɗum woni dina makko kan o hoolo ɗum on tigi hoolo ñalande sakkitinde nden ñalande immitagol ngol ñalande yoɓoyeede nden ñalade ñaawede jonnite gooto fof joddi ko golle ko moƴƴinnoɗo yoɓe ko moƴƴi bonnunoɗo yoɓe ko boni on tigi hoolo nden ñalande nde hewtay ko nde neeɓi o taw on tigi no hooli ɗum golle makko ɗen konnguɗi makko ɗin alhaali makko on tawa no holli hi e nele o no hooli darngal daroto tawa mo hooli ɗum yiiɗo mo anda e nele o no anndi darngal daroto o gomɗina koddori e ko Allah hoddiri kon koddoriyeji goo ko bone wonande neɗɗanke
ka gite makko koddoreji goo ko moƴƴero nande mo ka gite makko kono ɗiɗo ɗi fof Allah hoddirta hay hunde sona nafoore no toon bi hikmati ya'lamu ha Allah tabaraka wa taala koye ñeeñal makko e hoddirore makko o hoddiri ko o hoddiri kon hay si tawi woni telemma an ko lorra ma ko tampere ya anndu Allah no anndi kanko ko fi honɗum hoddirani ɗum e hoore ma jaɓa fof ko ko Allah iwri tastaslimu lillah jebbilanoɗa Allah tan qaadu lah ɗowranoɗa Allah tabaraka wa taala ko waɗi e dow maɗa kon ma ko waɗanma kon e dendagal piiji wirniɗi ɗi tawata e wawata ɗi jantade fof e o kutuba ɗo ɗi Allah subhanahu wa taala yeeti en fi muɗum on tigi hooloɗi fof hiɗi wooda si ɗum ɗo waɗi tawi ko haqiqa tere ɗen daranike ɗum ɗo haray ko on tigi fiɓi ka ɓernde ga kon haray heeɓi al aqida sahiha assalima ɗen toro Allah subhanahu wa taala yo artu koye ndeɗo finde alfirqatu najiya wa hiya alfirqatu allati sahhat aqidatuha wa khalasat nayyatuha wa sarat ala darbi wa sunnati nabiyiha wa hiya ahli sunnati wal jamaa haray fedde daɗore nden nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam foɗi nden nde daɗay ko fedde nde tawata finde mayre on selli no siforɗen ɗonita ɗum no selli ka nder e ka kene anni e mayre on laaɓi nde yahi e hoore sunna annabi mayre on ko annabajo mayre o wurno e hoore mum ko nde yahi e hoore ɗum ko ɓeɗo wiyete ahlu sunnati wal jamaa wa summu ahla sunnati li annahum qad ittaba'u sunnata nabiyihim muhammadin sallllahu alayhi wa sallam fi kulli ma jaa bih wa amara wa kulli ma naha anhu wa zajar sawa'an fi umuri l aqida aw umuri sharia aray ɓeɗo ko ɓe wira ahli sunna ko sabu ɓe jokki sunna annabi maɓɓe on muhammad e kala ko nelaɗo on addi kon e kala ko o yamiri kon e kala ko o haɗi kon e kala ko o rentini yimɓe mum e mum e o ñaaɗi ɓe woɗɗite mum foti noon ko ka finde ma ko ka fiyake dewal ka sariyaji wa summu ljama'ata li annahum hum alladina ijtamau ala alhaqi wa lam yatafarraqu fi ddin wajtamau ala a'immati alhaqi wa lam yakhruju alayhim wattaba'u ma ajma alayhi salafu hadhihi al ummati almuhammadiya kama qala asrafu alkhalqi sallallahu alayhi wa sallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala alhaq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik hare ɓe wirama aljamaa sabu noon ɓe moɓodiri ɓe jokki ɓe hawtiti e hoore gonga on oɗa iwre to oɗa iwra to haysi ɓe wolata ɗengal gotal haysi tawinaɓe couleur goto haysi tawinaɓe o leñol gotol ɓe moɓodiri e hoore gonga on ko gonga ɓe on ɗaɓɓitude goto fof no ɗaɓɓitude gonga on ɓe fotta ko woɓe on ɓe ɗaɓɓitude gonga tawa fandude maɓɓe nden ko wotere ɓeɗo ɓe fottay sagane tawi ɓerɗe yimɓe ɓen ko goote fandude maɓɓe nden ko wotere koɓe huuli kon ko gootum koɓe maapi kon ko gootum koɓe faala kon ko hunde wotere ɓeɗo beeɓe welda kono sagane tawi ɓerɗe ɗe lurri ko faalaɗa kon na ɗum oɗa faala ko huluɗa kon ko ɗum oɗa suusi ɓeɗo jama ɓe wata wonde haysi ɓe woli kaɗen nde maɓɓe ɓe wata wonde gootum idan summu aljamaa lijtimaihim ala alhaq ɓe wira jama ko sabu ɓe moɓodiri e hoore gonga on ɓeynata are ɗo en haaldi en fotti enen ɗo yewnu jama la ɓe noddidirta bal ko goto fof e fandude muɗum nden ɓe yiiɗe tawa hiɓe nandi fandude maɓɓe nden ko wotere koɓe faala kon ko gootum ɓeɗo ɓe wona jama obligatoire ɓeɗo hara ɓe moɓodiri e hoore gonga kan ɓe yaltata e hoore almiɓe ɓe ɓen wonɓe yeeso maɓɓe ɓen ɓe jokkay ko tawata ardiɓe ɗeɗo mofte ɓe Allah tabaraka wa taala mantuno e guireli feƴƴunoɗi ɗin koɓe wonno e hoore muɗum kon tawa kamɓe kadi ko hoore ɗum ɓe yewtirta ɓe ɗaɓɓitata goɗɗum ngo koɓe jokka se wona ɗum wono nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam makiri noon serata fedde e mofte an ɗen koɓe fooloɓe e hoore gonga on koɓe wallidiroɓe e hoore gonga on goto fof sortay dole mum ɗen fof e mbawdi mum ɗin e jawdi muɗum ɗin fiyo gonga kan heeɓo fiyo gonga kan tabitu hiɓe wallidirde e hoore makka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓeeɗo wonɓe ni lorrataɓe on tertiɗoɓe lorrataɓe on neɗɗo woppuɗoɓe lorrataɓe on neɗɗo yiwɗoɓe ronkiɓe wallitade lorrataɓe on neɗɗo ɗuuriɗoɓe lorrataɓe on tawɗo lundikeɓe ko ɓen yaade hoore mum kon koni kadi ɓe wonirta ɓe wallete ha allahu tabaraka wa taala adda yamirore makko non ɗum woni ngal ɗo dargal taw o hum kadalik haray ɓe hoore ɗum yo allah tabaraka wa taala arsuken ɗum wa aslu hadihi tasmiya
قول الرسول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فقال الصحابة رضوان الله عليهم من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي الفرقة الناجية ندو إند كنت هبي كوي ماكو نلادو صلى الله عليه وسلم بماكي اليهود فكك فكك چپند جيدي غو فكك فكك فد بي إنكو كو جوغتي كو وني صوبي النصارى كدي فكك فكك چپند جيدي ديدي فد بي إنكو كو جوغتي كو دو وني حقيقة كو دو وني صوبي نلادو ماكي دي مفتي أن دو de fecce to fecce capande jeeɗɗi e tati nelaɗo maki ɗe fecce ɗo fof kullu ha finnar ɗeɗo fuu ko yiiteɗa yahata yawmal qiyama illa wahidatan si wona fedde wotere pet ko nden ɗo ni daɗore nden yawmal qiyama ko nden ɗo ni naato e nde aljanna nden ko nden daɗata yite nge yo Allah waɗo e maɓɓe sahabaɓe nelaɗo ɓen nde tawno hiɓe rerɗanno moƴƴere hiɓe faala daɗugol hiɓe huuli yiite ngen goto e maɓɓe immi kisandiwi nelaɗo ko homboni nden ko hembe woni ɓen ko honno ɓe wayi ko honno sifaji ɓen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko kala man kana kala wonɗo o wiyali ko ngol leñol ɗa ma ko ngol gorol ɗa ma ko ɓe yimɓe ɗo ma ko ndi leydi ɗa ma ko arabu ɓen ma ko ɓaleɓe ɓen o wi man kana kala neɗɗo wonɗo ala mithli ma ana alayhi l yawma wa ashabi kala neɗɗo etiɗo ha woni ko min mouhammadou e wondiɓɓe am ɓe mi woni e hoore muɗum kon aqidatan wa ibadatan wa akhlaqa humul firqatu najiya ka finde e ka dewal e ka gikku kala wonɗo e ko min e sahabaɓe men mi woni e muɗum kon hannde ko ɓe woni firqatu najiya yo Allah tabaraka wa taala arsu ko en wongol e ko nelaɗo wonno ko e hoore mum ibadallah inna aqidata hadihi alfirqati hiya aqidatu sahaba ridwanullahi taala alayhim ajmain wa aqidatu salafi salih wa hadihi hiya allati irtadaha allahu taala li ibadihi almuwahhidin والتي من أجلها أرسل الأنبياء والمرسلين ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور هذا مسيب جول ندو فند ندو فددو ko finde sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓe fuu maɓɓe no e hoore maɓɓe aboubacrin siddiq radiallahu anhu laysa kama yaqulu rafida aray enen en jaɓata fiɓude e sahabaɓe nelaɗo ɓen ko siya rafida fiɓe e maɓɓe kon bal enen ko jaɓuɗen ala ɓurɗo moƴƴude e ɗeɗo mofte ɓaawo nde annabajo majje on feƴƴi ha hewɗiti aboubacrin siddiq radiallahu anhu no hikkimo ɗon seydna omar no hikkimo ɗon seydna outhman no hikkimo ɗon seydna ali ka martaba koni nelaɗo gorindiri ɓe koni o waɗiri ɓe tartibe enen kadi en jaɓiray noon e ɗaɓɓidata goɗɗum ngoo haray ko finde ɓen ɗo nden noon ko ɓe allahu tabaraka wa taala wi radiallahu anhum wa radu anhu en mara konngol en mara hunduko en mara kara waawu ka wi'ude e nele ɓeeɗo ko ɓe goɗɗum harana ko allah wiɓe ko radiallahu anhum wa radu anhu allah weltanike ɓe allahu la yarda li fasiqin wala li kafirin bal yarda lil mumini haulai muminun ɓeeɗo ko ɓe gonɗinɓe allah weltanike ɓe ko jaɓeten ko ɓe weltanaɓe ha allahu tabaraka wa taala ñande jonni to ɓe joddi maɓɓe nde yawmal qiyama haray ko finde ɓen ɗo nden noon ko finde ardiɓe moƴƴuɓe hikkitiɓe ɗon ɓen tabi'ina e tabi'ina en aimmatul arba'a e kala jokkituɓe ɓe e nden ɗon finde ha ka wonnen ɗo hannde haray ko nde ɗo finde woni daɗo finde yimɓe daɗayɓe ɓen ko nde ɗo finde allah tabaraka wa taala welana mofte makko ɗen ko nde o welana jiyaɓe makko wowtindinɓe ɓen yoɓe rewirmo kanko subhanahu wa taala ko sabu nde ɗo finde allah nuliri annabaɓe ɓen fop e nulaɓe ɓen fop ɓe yettini kadi fii honɗum fii yo yimɓe maɓɓe ɓe yaltu e niɓe majjere nden ɓe yalta e niɓe keeferaku ngun ɓe arta e annora limanu on tawa ɓe yahude ala basira ko ɓe yahata ko hoore gandal nasalullaha taala an yarzuqana hadihi l aqidati sahiha wa an yajalana min ahli ljannati innahu waliyu dhalika walqadiru alayh aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum istaghfiru innahu huwa alghafuru rrahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عباد الله
ومن خصائص هذه الفرقة أنهم أهل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط سواء في باب العقيدة أو الأحكام أو السلوك، فهم وسط بين فرق الأمة. ثانيا أنهم يقتصرون في التلقي على الكتاب والسنة ويهتمون بهما ويتسلمون لنصوصها ويفهمونها على مقتضى منهج السلف الصالح. كذلك ليس لهم إمام مؤظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأحواله وأقواله وأفعاله، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. كذلك أنهم قدوة الصالحين الذين يهدون إلى الحق ويرشدون إلى الصراط المستقيم بثباتهم على الحق. كذلك اتفاقهم على الأمور العقيدة وجمعهم بين العلم والعبادة وبين التوكل على الله والأخذ بالأسباب وبين التوسع في الدنيا والورع فيها وبين الخوف والرجاء. يتي الله تبارك وتعالى en seritike ala reweteɗo e goonga sewna kanko Allah, en seritike oɗo annabajo tedduɗo ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko, arsalahu llahu rahmatan lil alamina hadiyan wa bashiran wa nadhira. Allah subhanahu wa taala waɗimo ko fewnowo, ko noddowo yimɓe ɓen faade e peewal ngal, ko jertinowo kala neɗɗo lundiɗo. yo Allah ɓeydan nelaɗo e kisiye kamɓe e sahaba maɓɓe men kala ñentinɗo ɓe haadal ngal daro. si ɗum feƴƴi musidɓe jul, nde ɗo finde alfirqatu najiya nde no mari khasa'is, no woodi ko ɓe hertori no jeeya e mum. kamɓe ko ɓe yimɓe hakkundeɓe ahlul wasat, ko ɓe yimɓe hakkundeɓe, ɓe feƴƴintinta kaɓe duwa wonde ɗon, ɓe raɓɓinɗinotako kadi e kaɓe duwa wonde ɗon. hum wasat, wano Allah waɗiri noon ɗeɗo ummatan wasata, wa kadhalika hadihi lfirqa wasat bayna firaqi al ummati. wano Allah waɗiri noon ɗeɗo mofte ko khayru ko ummatan wasata, ko mofte hakkundeje ɗe feƴƴintinta ɗe raɓɓinɗinotako, haray ko wano noon nde fedde nde nelaɗo foti daɗugol, ko noon kadi no sifa mayre on, sifa arano on, ɓe raɓɓinɗintako e ko Allah yamiri ɓe kon, eko nelaɗo yamiri kon, ɓe ronka hewde ko Allah ɗaɓɓiri ɓe ɗon, tawa ɓe hippan non hewtude ɗon, tawi ɓe wawi hewde ɗon ɓe raɓɓinɗino, ɓe watta ɗum. ko ɓe wakkili o kadi ko ɓe faala moƴƴere wo, ɓe yewtata ka nelaɗo inni o ɓe hattu ɗon. ko ɗum woni ko raɓɓiɗi kon e yewtere nden, ɓe raɓɓinɗinota ko e hewtugol ko Allah ɗaɓɓiri ɓe ɓe hewtu ɗon, tawi hiɓe wawi hewtude ɗon ɓe raɓɓinino ɓe ronka hewde ɗon, ɓe ñobba juuɗe, ɓe ronka gollude, ɓe watta ɗum. ko ɓe wakkili wo kadi ko ɓe wakkili ɓe yewtata ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hettani ɓe ɗon, foti noon koko fiɓete, foti koko wowlete, foti koko waɗete, foti koko gikkinorte, kala ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe hattu ɗon ɓe feƴƴata ɗon, ɓe yiyata ko nelaɗo addi kon ɗum no fanɗi. la yebtade on ɓe fuɗɗitotako, hada min khasa'isiha. ko wano noon nde ɗo fedde ko ɓe raɓɓinɗinoto ƴettugol ñawoje diina maɓɓe kan ko e ɓulirɗe ɗiɗi, ko deftere Allah nden e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam, ko ɗo ɓe ƴettata diina maɓɓe kan no jeeya sifaji maɓɓe ɗin ɗum ɗo. ɓe ɗaɓɓitata ko ɓe rewira Allah, tawa allahu tabaraka wa taala jippinali ɗum ka deftere makko. nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam gurdam maɓɓe ɗan fuu ɓe yamirali, ɓe haɗali, ɓe ɗaɓɓitata ko ɓe rewira Allah sowna ɗum alkitaba wa sunna, ko deftere nden e sunna nelaɗon ko ɗo ɓe heƴata. ɓe yiyata ko yawti ɗo kon no moƴƴi, bal ko ɓe hattata ko ɗo e ɗiɗo ɗiɗi. ɓe toppitoto kadi e deftere Allah nden e sunna nelaɗon, ɓe jaɓaynayi ƴi'e, ɓe jaɓanayi nassuji, ɓe jaɓanayi ayeje e hadiseje nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam, haray ɓe tuɗi noppi. si alqur'ana janngama tawi ko yamirore ɓe waɗa, si haɗore ari ɓe acca, ɓe jentitoto makuji nelaɗon so tawi ko yamirore ɓe waɗa, si ko haɗore kadi ɓe acca. hiɓe woni prêt jaɓugol kala ko yamira e kala ko haɗa, no jeeya sifaji maɓɓe ɗi. kadi ɓe famata deftere Allah nden e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam, ɓe ɗaɓɓata famirgol ɗi ɗiɗi si wona no nelaɗo e sahaba en e hikkiɓe ɗon ɓen no ɓe famirno noon. ko noon ɓe ƴettirta nassuji arɗe ɗin ka deftere Allah e ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. no jeeya sifaji maɓɓe ɗin, ɓe mara imamujo, ɓe mara kohojo, ɓe mara waliyajo mo tawata si o maakimaku ɓe ɗaɓɓitata, ɓe tefata kala ko o wowli ɓe jaɓay, kala ko o haɗi ɓe accey, ɓe darata kala ko o wowli.
ɓe mara on noon kadi bal hiɓe jaɓi kullu bnu adam khata wa khayru lkhatta'ina tawwabun hiɓe jaɓi bani adama fof faljay ɓe jaɓi neɗɗanke wona o masum o faljata heɓe jaɓi ɗum ko ɗum waɗi kala wowluɗo kala makko ɗo ɓe ndaray e konngol makko ngol e maku makko on si tawi ko o maaki ko o teddi wo ko o mawni wo tawi lundike ko ari kon ka deftere Allah lundike sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe yawotako mo ɓe aybintamo ɓe yennatamo kono ɓe ƴettantamo no jeeya sifaji maɓɓe ɗin goɗɗo kadi ko fanɗi duuɓi wo ko fanɗi e junngo jama wo ko considiraka wo si o woli tawi ko woli kon no hawrodiri e deftere Allah ne sunna nelaɗo on ɓe jaɓanaymo sam'an wa ta'a no jeeya sifaji maɓɓe ɗin ɓe mara goto mo ɓe ƴettanta konngol makko fof si wona nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kon ɗon tum hedditiɓɓen fof ɓe daaray kon tigi yewti kon ɓe ndaara ko woni ka deftere Allah kon e ko woni ka sunna nelaɗo kon si hawrodiri ɓe jaɓa si hawrodirali ɓe accidamo e mum no jeeya sifaji maɓɓe ɗin ko ɗum waɗi ko kamɓe ɓuri anndude yimɓe ɓen fat alhaaliji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe ɓuri anndude yimɓe ɓen fat makuji nelaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe ɓuri anndude yimɓe ɓen fat golleji ɗi nelaɗo golluno ɗin ko ɗum waɗi ko kamɓe ɓuri yimɓe ɓen fat yiɗude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e yiɗude sunna nelaɗo on ko kamɓe kadi ɓuri yimɓe ɓen fof rerɗude e jokkugol nulaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ka fanɗi o ka janɗi o kamɓe ɓuri fof yiɗude yimɓe jokkuɓe oɗo ndeɗo finde no jeeya e mandeji maɓɓe ɗin haray no jeeya e majji kadi koɓe ñentinirgal moƴƴal koɓe fewnoɓe faade e gonga on koɓe tindinoɓe faade e laawol fewngol ngol saabu tabitugol maɓɓe e hoore gonga on ko wona noon kadi ɓe fotti e hoore finde nden ɓe lurrata e hoore mayre kadi no jeeya e mandeji maɓɓe ɗin ɓe hawtidira e jangginagol e gollidirgol ko jangi kon ɓe gollata tun tawa koye beleɗe maɓɓe ɓe janngata tun kadi ɓe wallinata ɓe gollirta jeeyaka e mandeji maɓɓe ɗin ahli sunnati wal jamaa a taifa al mansura yajmauna bayna al ilmi wal amali ɓe hawtidira hakkude jangginagol diina kan andira ka bil adilla andira ɗum dalil ɓaawde ɓe andi ɗum ɗo koko waɗete ɓe watta ɗon golle ɗen ɓaawde ɓe andi ɗum ɗo koko accete ɓe watta ɗon accugol ngol no jeeya e mandeji maɓɓe ɗin ko wano noon ɓe hawtidira hakkude hoolorgol Allah tabaraka wa taala e ƴettugol sababuji ɗin hada huwa tawakkulu al ahdu bil asbabi wa tawakkulu ala llah ƴettugol sababuji ɗin ko wonat ko Allah waɗi kon sabu fi hewtugol e faandundeji ɗin ɓe ƴettay ɗin sababuji ha ɓe gayna ɓe fawa noon heɓagol dimɗe ko ɓeni yanganade kon e junngo allahu tabaraka wa taala nde tawi ko kanko tu woni réalisé o piiji ɗin kono ɓe ƴette sababuji ɗin ɓe jooɗota ko ɓe fiɓidira juuɗe maɓɓe ɗen ɓe habbo arsike yo artawoɓe ɓe jooɗota ko ɓe fiɓidira juuɗe maɓɓe ɗen ɓenna ɓe anndu piiji ɗin ta ɓe yanganaki ɗi ɓe watta ɗum bal ɓe ƴette sababuji ɗin si ɓe gayni noon ɓe hoolora Allah ɓe habbo dimɗe ko ɓe hoolori allahu tabaraka wa taala kon no jeeya sifaji maɓɓe ɗin ko wona noon no jeeya e mandeji maɓɓe kamɓe a taifa al mansura ahli sunnatul jamaa ɓe ɗaɓɓay aduna on fiino ɓe wuurira ɓe ɗaɓɓa lahara on ko wona noon kadi ɓe renoto e aduna fi wota aduna on bonnudina lahira maɓɓe on ɓe hawtodira e hakkude ɗi ɗiɗi no metti faamude kono no weli fi ha ɓe jooɗota ko ɓinna ɓe gollanta aduna ɓayi ɓe andi lahara moƴƴata sena a gollu ka aduna ga huna masra'atul akhira ko ɗo woni demal ko ɗo woni ngesa ka remante lahara toon mo jooɗi keɗo o remali o wakkilaki o gollali ñande soñoɓe ɓen soñata o fonta e juuɗe o mara jonnowomo waɗi allahu tabaraka wa taala nde o naadi yimɓe aljanna ɓen ka aljanna ko wiyata ɓe kulu washrabu hani an bima kuntum ta'malun ñaame yaron no newani on kono ko sabu ko gollayno ɗon ka aduna kon de hadi l asbab ko sababuji ɗin noon a joɗota ko ñobba juuɗe maɗa ɗen aybina yimɓe jokka faale ma o weeli e foti ƴiitana yimɓe ellaji tawa a gollata yowmal qiyama tawa heɓo e jodde ɗum wata wonde wono woniri noon ka aduna ɗo si remoɓe ɓen to ɓe jooɗi ke setto ngon hewti ɓe ƴettali keri hunkum ɓe ƴettali kaafa kan ɓe ƴettali tenire nde mbeɓe soppoy ka soppete toon e fewndo soppete nden ɓe mooɓa fewndo mooɓete nden nde ndiyan ɗam memi leydi ɓe rema fewndo remete e ko remete e nokkure nden ɗon kon ɓe habbitoyo soñugol dabbo nde kalla o bala ɗum wata wonde ko wona noon kadi yewmal qiyama jommum o gollay ka aduna ga fi o soño yewmal qiyama aduna ɗo ɓe hawtidere hakkude ɗaɓɓugol aduna on e renagol e aduna on kadi no jeeya mandeji maɓɓe ɗin hari
ɓe hawtondira kadi hakkunde kulol e tañƴinagol hiɓe huuli ha enede Allah tabaraka wa taala Allah jaɓanayɓe ɗe golle maɓɓe kaaɓe o jaɓata hiɓe huuli ɗum hiɓe maapi hiɓe jorti e nele si ɓe waɗiri no wi'irano ɓe waɗi fewndo ka wiya yo waɗa ɗon ɓe waɗiri fi kanko waɗanteɗo on ɓe reeni konko ɓe waɗi ɗon ɓe yeebaali hiɓe jorti e nele Allah yurminoye ɓe jaɓanaɓe ɓe wona e hakkunde ɗo julɗo o haani wonde haray kono noon no jeeya e mandeji maɓɓe ɗen hirsum ala nasril aqidati sahihati wa ddini l qawim wa talimihim nnas wa irsadihim wa nasihati lahum wal ihtimamu be umurihim haray no jeeya mandeji ɓeeɗo rerɗugol ɓe sakutugol nde finde sellunde ɗo jangingol nde yimɓe ɓen andingol nde ɓe anda ɓen sakitugol diina Allah fewka kan jannugol yimɓe ɓen diina maɓɓe kan tindingol ɓe faade ko nafata ɓe ka anna ɗo e ka lakira maɓɓe on e laaɓangol ɓe reedu ko nafata ɓe kon ɓe jaɓi wo ɓe jaɓa o la yuhimmuhum dhalik neɗɗo koyo wonu e oɗo sifa ko ɗum hananimo leggal eto tun aawa ngal wota tefu ko hombo ñamata dimɗe ɗen eto aawa leggal ngal wota himme rimugol maggal e tawde ma ñamugol dimɗe ɗen wota ɗum himme few aawungal tu yernangal harangal ma yaali ñande goo imma an ma goɗɗo goo nafitore dimɗe maggal on yo ɗum wonu himme maɗa on idan neɗɗo julɗo on yo wonu himme makko ɗen daɗugol kaadna ɗo daɗoygol yawmal qiyama kala mo o yiide e mum tawi ko faal nanguɗo ngol laawol tawi himo hippa wallitagol mo jokkugol laawol ngol yo o wallumo yo o janginmo yo o laaɓanmo reedu yo hollumo ko nafatamo kon o jaɓa ma oron ka jaɓude kono an ko fawaɗa ko yettingol wa ma ala rasuli illa al balagul mubin fawa kanelaɗon sona yettingol ɓangina jaɓugol ngol koye junngo allahu tabaraka wa taala woni qulubul ibadi bayna usbu'ain min asabi arrahman yuqallibuha kayfa yasha ɓerɗe jiyaɓe ɓen no hakkude kolli ɗiɗi e kolli Allah himo waylitira ɓerɗe ɗen no faalira o kanko jaɓinta jaɓowo kanko waɗata ha salotoɗon salo an fawaki ma sona ya yettin ya laaɓan yimɓe ɓe reedu ya jangginɓe diina kan embere ko wowɗa kon ya holluɓe ko nafata ɓe kon ya fewnuɓe ya tindinɓe e ɓeru ko annduɗa kon ko ɗum fayma no jeeya e mandeji maɓɓe ɗin ɗum ɗo kadalika hirsum ala aljama'ati wal ulfati wa da'watihim ilayha wa hathi nnasi alayha wa nabdihim lil ikhtilafi wal furqati wa tahdiri nnasi minha no jeeya mandeji maɓɓe ɗin heɓe reɗɗi yo jama on fof no hunde wotere hoore diina Allah kan naɗo e woni hoore diina hoore hunde wotere tawa wona e hoore ko Allah e nelaɗo faala kon si ɗum waɗi haray fanude nde moƴƴali ko yimɓe ɓen ɓe moɓodir kono moɓodiral maɓɓe ngal yo taw kadi ko e hoore ko welata Allah kon so tawi ɗum wonali hay si ko an tun woni feere yo taw tun hara ko hoore gonga kam wonɗa anta jama aray ko a jama nabi ibrahima alayhisalam kana umma Allah tabaraka wa taala wi ibrahima kanko tun ko mofte ñande tawno ko kanko toni julɗo e hoore leydi ndi ɗon fi honɗum tawi kanko jogiti ko Allah faala ko kan ɓiɓɓe ɓey gure makko nde yimɓe makko ɓen tawi ɓe ala e diina Allah wimo ko umma kanko tu idan la yahummuka kathratu nnas bal yahummuka alhaq wota himme ɗuɗugol yimɓe ɓen yo himme gonga on nendi ndin yo taw hara ko ɗum ɗaɓɓoɗa waɗi deeli ɗin ɗin ɗi iway ɗi nafata ko nafata wo ko nendi laaɓundi ndin eto ha hendoɗa nendi ndin no jeeya e mandeji maɓɓe ɗin ɗo ɗum ɗo kadalika mahabbatu badihim bada wa tarahumi badihim ala bad wa taawunihim fima baynahum wa saddi badihim li naqsi bad wala yuwaluna wala yuaduna illa ala ddin no jeeya e mandeji maɓɓe ɗin yiɗidirgol hakkude maɓɓe woni yiɗugol goɗɗo ko yiɗangol mo ka moƴƴere nden heɓoto ɗon ko ɗum ɓuri mawnude yiɗugol bani adama yiɗugol neɗɗanke wonali okkorgol mo e wallitagol mo ko wowɗa ko na ɗum toon yiɗugol goɗɗo no jeeya toon noon kono ko ɓuri mawnude e yiɗugol bani adama ko yiɗangol mo moƴƴere duumide nden moƴƴere nafoyende yawmal qiyama nden yiɗangol mo nde ɗo ko ɗum woni giggol haqiqal ngo al akhillau baynahum yawmaidin baduhum li badin aduwun illa al muttaqin Allah tabaraka wa taala wi weldunoɓeɓen ka aduna ga yawmal qiyama tawa koɓe ayruɓe si wona hulnoɓe Allah ɓen idan hulɓe Allah ɓen kamɓe giggol ngol ko heddotongol ɗo ko heddotongol yawmal qiyama idan neɗɗo on o yiɗamo siɗɗo makko julɗo on o yurminamo saga nde o yimo emo e faljere o yurminamo o yiɗanamo ko yiɗani hoore makko kon o yiɗanamo ko yiɗani hoore makko kon wiɗen noon yiɗangol goɗɗo ko yiɗani hoore mum kon hollade ƴettugol ko marɗa ko jonnamo ɓay yimɓe ɓen buy ko ɗum famata
wigol awa dow julɗo no hani yiɗande julɗo musidɗo mum ko yiɗani hoore mum gon tawa fannude maɓɓe nden ko a ƴettu ko marɗa ko jonnaɓe la na ɗum woni fannude nden fannude nden yo taw hara siɗa faala aljanne ɗa fanana musidɗo maɗa o aljanna hiɗa huuli yiite ɗa hulanimo yiite ngen kala ka tawi moƴƴere heɓotoɗa yiɗi e julɗo maɗa on anndu moƴƴere no heɓo ɗo o ɗaɓɓa moƴƴere nden koni haniri no jeeya e mandeji maɓɓe nen ɗum ɓe wallidire hakkude maɓɓe kadi koɓe wawi kon bani adama fof ko ɗo witti ɗum hay goɗo timmuɗo ala iden ɓe wallidire ɓe uddidiranayi jolɗe musidɗo ma on sa yi ɗuytare e makko tawa timminanayimo ɗuytare makko nden a wasiyoto mo a yamiremo a haɗaymo no jeeya e mandeji maɓɓe ɗin ɓe weldata ɓe añatamo ɓe añata on si wona e hoore diina kan ɓe añirta goɗɗo fi mbuuɗi makko ɗin ɓe añirtamo fi dambe makko ɗen ɓe añirtamo fi leydi makko ndin ɓe añirtamo fi leñol makko ngol ɓe añirtamo fi hay hunde si wona ɓayhimo sali diina ko ɗum ɓe añirtamo kala mo ɓe yiɗa tagde ɓe yiɗirtamo ɓay mo mari mbuuɗi ɓe yiɗirtamo ɓay ko nokku ngotu ɓe iwi ɓe yiɗirtamo ɓay ko hella woto ɓe iwri bal ko ɓe yiɗirtamo ko ɓay himo yiɗi ko Allah yiɗi kon himo e hoore mum kadi ha ko ɗum woni mande maɓɓe nden wala yuwaluna wala yuaduna illa ala din ɓe weldetamo ɓe weldetamo ɓe añatamo ɓe añatamo sona e hoore diina kan ko diina kan wawi ɓe fottindinde ko diina kan kadi wawi ɓe sendude sa ngane tawi jommu no jogiti diina kan no haniri noon no Allah e nelaɗo yiɗiri noon tawa ɓe yiɗimo beru ɗum si on tigui mortike o acciti diina kan o acciti ko Allah e nelaɗo yiɗi kon saabu hunde e hundeji aduna e fanudeji aduna ɗin ɓe añiramo beru ko o añi kon ko Allah e nelaɗo yiɗi kon ɗum ɗo no jeeya mandeji maɓɓe ɗin wa bil jumlati fahum ahsanu nnasi akhlaqa wa ahrasuhum ala zakati anfusihim bi taati llahi taala wa awsaihim ufuqa wa abadihim nadara wa arhabihim bilkhilafi sadra wa alamihim bi adabihi wa usulih wa safwatu lqawli fi mafhumi ahli sunnati waljamaa أنها الفرقة التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من بين الفرق ومدار هذا الوصف على اتباع السنة وموافقة ما جاء بها من الاعتقاد والعبادة والهدي والسلوك والأخلاق وملازمة جماعة المسلمين أنا يقول ربي ديكم بماري صفة جبوي ko raɓɓide kon e sifa gol ɓe ngol kamɓe ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen fof gekku kamɓe ɓuri rerɗude yimɓe ɓen fof wonkiji maɓɓe ɗi laaɓu ɗi laaɓira honɗum ɗoftagol Allah kamɓe ɓuri yimɓe ɓen fof yaajude miijo ɓe yiyay ka woɗɗi na hande ɓe darata ko ɓe yiyata ko yeeso no jeeya amandeji maɓɓe ɗin tawgol ɓe silurral waɗi ko kamɓe ɓuri yaajude ɓernde ɓe waɗata fiskun minal fusuk no enandi no jeeya geɓum e geɓe nafiga ko ngun so tawi neɗɗanke o yeddondirama ida khasama fajar so tawi woni o yeddondirama o feƴƴintina o waɗa bone on o jenɗinamo o mawninamo o haaɗe o salo tawa jama on fof ronkaymo foppu yeetomo accu tawa kanko toñi o salo no jeeya mandeji nafiga ko ngun ɗum jeeyaka e mandeji maɓɓe ɗin haray ko laaɓi kon e konngol fi faamugol ɓeeɗo wiyete ahli sunnati wal jamaa ko fedde nde Allah tabaraka wa taala nde nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam foti wonde ɓe daɗay hakkude feddeji ɗin fof ɗin capanɗe jeeɗɗi e tatiji ɗa nelaɗo foti ko kayre tun daɗata haray noon mande maɓɓe nden tigi tigi on ko jokkugol sunna nelaɗon e hawrodirgol ko ari kon ka sunna nelaɗo immorde e finde nden e dewal ngal e peewal ngal e gikkuji ɗin e ɓornodirgol e jama julɗo ɗen tawa jaɓata sertude e maɓɓe si wona tahara ɓe sertu e diina Allah kan ɗum ɗo ɓuri raɓɓiɗude e ko karama koɓɓen sifi nde ɗo fedde en torki Allahu subhanahu wa taala moƴƴino ɓerɗe jiyaɓe ɓe yo Allah moƴƴin ɓerɗe meɗen ɗen yo Allah arsuku en fiɓugol nde ɗo finde sellude nde tawno ko nde ɗo ni daɗoyene yawma alqiyama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعدائك أعداء الدين برحمتك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين